kubaba umpostoli ngibingelele kubaba befundisi ngibingelele komama befundisi egameni lika Jesu ngibingelele obaba bonke baba usibiye ngokukhethekile egameni lika Jesu ngibingelele umama ngibingelela abasha uSunday school noshayela ugubhe egameni lika Jesu ngiyambonga uNkulunkulu nami ongivumelile ukuba ngibe kanye nani kube umusa wakhe ngithe nje cha leli thuba ngeke nje impela lize lingiphuthe egameni lika Jesu ngizobonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele uye wayisindisa impilo yami bekukubi ngendlela emangalisayo beniyohlabela umhlabelele uthi nasekuseni ngiyobonga Nkosi ngoba into bisiyenzeka odokotela bese behlulekile egameni lika Jesu ngitholakale ukuthi ngine diverticulitis ukubolelwa ithumbu ngaphakathi sekudale isigaxa sesiwu 4.49 bathi ayike into abangayenza isibelethe ngebasikhiphe kodwa ikhona into engayenza abangcwele kunomthandazo ka18 May bekuthi njalo mangilala nguthathe ngubeke la ngoba isisu bese singaka egameni lika Jesu ngiqale ngoRoma 10 uverse 9 bese ukuthi mase ngiphethe ngoRoma ngomthandazo kaMay 18 uNkulunkulu wawenza umsebenzi bangcwele ngendlela emangalisayo yabo nje nginefika egameni lika Jesu ngenzela umusa ikhomithi ngiyobonga Nkosi naso sizini ngoba umndeni wami busuxakeke ngendlela emangalisayo okunye ngize ngabe ngisabika uyazi baba uNsibande ngangimtshela ekudala ngicela lento yangiqala ngabo 2018 uze kube namhlanje kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uthi isandla sakhe asifinyeziwe phela izono zethu uNkulunkulu ngithaka ngisize ngime ekholweni Nkosi yomsinibusisa amen awusazisho ke nokho la ukuthi uba phindele ngingakavali la bayafuna ukwazi uJesu Kristu ngiyaxolisa abangcwele ukuthi nje bengijaha ukusho lento le bengifuna ukuyisho ngoba ibingihlupha kakhulu usho ngisendlini ngifakaza yedwa bengibona ngathi akwenele uma Mntuli lo esikhawini entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela amen